Kulai pi baro ipian supaya pi cukup kubor mentagajan met cuan pasi kubor ke babnya ini pet cuai kimat berkongsan. Ajin keren menteri kampo yang kesorkar pedeng wa Amit Shah agak lang hagaro batha ke West Garo Hills. Ka BJP kan persyak kini hon nyam ni kejat benri red pat ong uba AL hack. Ya cat-cat ke jeng penkrek nak bentak ke election ha Meghalaya. Bat lak ban petrikam ya Common University Entrance Test Meghalaya ong unong mikmat keseng Kongres. Ki kubor ki babnya. Kinong yalam bapa khmat jong ki kenhun sengsan perthe per kila penlong ki jing ilang pat ba bat ki rally nak bentak election checking dorbar tauan hapo ke jela. Unong yalam barang ba jong keseng BJP baru belong ru menteri badai kmi kampo ying jong sorkar pedang Amit Shah ula ajing kren ke jing ilang pat ba hagaro betha ka ba West Garo Hills. Usha ula yaiban ba ka BJP kan yelek ban pelat nak jing bamsap bat ban wanra ke jing sensyar ka bakhoj ha Meghalaya. Ulo ong ru bakam kelaya kala long ka ba bah na ga daw jing sensyar bakla ba jing bamsap ha po jing sensyar jong keseng NPP. Usha ulo ong balada kawan ha ka bor ka BJP kan tha ya ke kenhun tok kit ha ka bede bat barok ki mukaduma bamsap ha ka ba an khle daw nong bisyar bala jong tha jong ka Supreme Court. Utay unong yalam keseng BJP ula kena ba konrad ki sang ma bat mukul sang ma kim semlala ban penulong ya ke jing ang no jong ki pat ba ka Meghalaya. Utai menteri ula ang bana kaliang ke menteri rang ba do keri Narendra Modi ula yalek ban wanra ya jing songsuk songsan ha ka than chete lam mi ngi bat ru ban wanra ya jing yasuk bat ki ken hon le no सरकार बदल दो सारी की सारी सुविधाएं आप लोगों तक पहुंच जाएगी मित्रों मिल Da ke jing tumu job ha ke election segi jing dorbar tauan ha Meghalaya ke BJP ke la sya ke no ba ka dei ke seng ka ba persya ya ke niam Kristan. Na kaliang kindo khot ke National Executive jong ke seng BJP bat nong mikmat na ke pentor pra constituency uba AL hack ula penpau ba kinong yalam ke seng kentop ya u lembat us General Secretary Utarun Chak bat UM coba au kila le ikendo yo Archbishop jong ke Shillong bat ban penpau ba BJP kam persya ya kini kenhun nyam lani ke jat benri red pat. Shu ula ang ba BJP ke dei ke seng san pertek bat ke bomdan je dei AA bat ki kenhun nyam. Utei unong yalam ke seng BJP ula penpau ke jing kerman scam ba kani ke seng kan yo shpo seat shajrong ha kani ke election. Uba hek ula ang ba kani ke long ke sin ke beneng kong ba ke seng kala penyang hadu unru pungut ki kertong nak bentak election sya ke yang debar tauan. How you saying the BJP is anti-Christian? There's no longer anti-Christians in the BJP today. And the Meghalaya BJP Brahmari, Dr. Chubaau and myself, we went and met the Archbishop of Shillong, and also not only that, we had dinner together in the house of Archbishop and inviting Archbishop that BJP is not against any religions. CEO jong ke election commission uba FR Kharkongor habasam ya ki jing penkrek nak bentak election ke banwan hapo ke jela ulong bahadin baladap ban tap kerteng ki don hadu lai spa nyu pesan ngot ki kertong ha ke ba lai spa lai khandai ngot ki de ki senrang bat lai pendru ngot ki de ki kenthei ulong ru bah ke election ke don ki jing per bak lebak na baro ki election baladap namar ba ke don ki jing tap vote ha ki sam nak bentak ki temen ki kro bat ki bre ki badan ki jing duna ha ki court mat ke election commission kala pharu ya ki kenhon kinong penia ya ki jing tap vote sha ki jaka nong kendong la chem khia ya kam ki jam baro khna mun pentikna ba unu nong tap vote un om sha e den la yo priang hadu sopo perton ki bot pahara na ke MHA bat na ki election commission bat ru ya ki baro
Poteli constituency bat ki khat artli district jong Gejala. Ulo ong ru balakmi lenti yakin nyopo kendai teli nak CRPF bakin wan sya Gejala hadien baladai ki tap vote ha Tripura. Kani kan long We will be receiving 79 more companies to ensure that the polling is conducted in a free and fair manner, and to instill confidence and also in the hearts of the voters that there should be no fear. There should be free and fair voting. We have about 399 critical polling stations and about 700 plus vulnerable locations. But of course, this is a dynamic scenario. It's a dynamic assessment because as the polls are drawing to closer to the date of the polls, the situation might change or it might evolve. Hachwa ke election checking dorbar thauan ke banlong ke apnyo trik mentau ubnai hapo ke jalau sembut menteri rangba ke jalau ba prestun tensong ha ke sing pelai ulakam bakal ke jing kela gadang be sya ke seng NPP na ke banta ke bebon ke daw ba ke pejba jong ke jalai ke sedang ban snuthu uba tensong ulong ba ke jing elang yelap election jong ke seng NPP ke belong henin ke sing patar kema kalong ke ba ai ban ai jing kershan ya kertang ke seng najirang constituency ba sustenance so tun boundary issue. Ngila shim ya kani, ngila ya keren ya kani, ngila sign lo ikan mo inu, ngila ikat bangin ang le kumta, keno obrio, badaki hajar square kilometer, ukanrat uprestun udi ya kami kalaya sasa. Dengan itu ya kini kelari kawai ke bak pelong ya kipat ba jom berjalan. Bangin yo dia kajin sana. Uhe no ilam ke kongres meklia ubalong ru kertong na melim constituency uba Roni V Lengdo ulapun pawe jing snokya by Common University Entrance Test kuwet and pentrekam no Haman ki college. Da kebakan tho ba kadon ke jing persang banweng no nak ya kabha karpang hakat nat puli puthi lembah kerukam tung sop lada pentrekam ya ke kuwet. Ubak Roni ulo benrap ru bagi kena ki bakwa banyo admission hagi college ki dan kamban lek shwaya ke kuwet test bat lada ki fail haka keni ke test kalau we jong ki kelas Yusuf ai no ulo pensyai ru bahadien balada pas ya ke test sarai laki Parents have been telling me. ya lani syabah ke jela ulo pen ken mau ru ba ya ki ba menteri rang ba ke jela konrat sang madang shen ulong baga kuwet kan long ke bakongsan ke benta ba ki kena ki batab admission hanigu bat hagi college jong ki selong bat turah Can take a college of their choice. Seek admission a college of their choice within Meghalaya, or if they're allocated a seats outside the state. How many parents will be able to send their children to study outside the state? Second, if they fail, will they be able to still continue with their studies? I think, common man understanding, if you fail an entrance test, you don't get admission. Okay. What we fear the most is this is a backdoor policy to do away with reservation quota for the tribal students. So sisian layo biang ye kilat na kabenta kisan ngut ki kertong jong ka second Jowai constituency ban yatanya ha kerensan bala penlong da dor bar snong tempang yang musyang harangkat ke jing trelang bat ke tempang club Jowai nen kasi kini kalong kasin ke benengkong ba dor bar snong kalarai ban penya yakum kini kerensan na kabenta ki kertong ha kini election ke banwan lai simbentah mentapan ngipe ke jinglong jiman kesunyang haslong kejing sit kalong 4.1 degree Celsius bagi jing kriat kalong 10.1 degree Celsius kejing skam ko hau kalong rupuin ke spa menstep at propenyo ke spa jan mit kesunyang kan rekyang hakikat tu kani kijaka Seisin pat ngi pinmai piwi ni kubor jingi pila ru ban page live hi ha ju kapor ke YouTube channel bat ru pila ban page kubor man la kasing ke Facebook Twitter bat Instagram jong di news long Shwaban pas kubor jong tu kubor ngi page bang seisin ni kemat bakong san Ajing keren Menteri Kampo ing Sarkar Pdeng Amit Shah ke lang hagaro badha ke Bahawaz Garu Hills
Ke BJP kan persyai kini kenhun nyam ni kejat ben riurit paj ong ba al hek. Ya cai-cai kejimpen keren ke bentak election Meglaya. Badla ban petrika mi Common University Entrance Test Meglaya ong nom ikmat ke seng Kongres. Ti perlu ketung lepas kubukut jeng tuk bo jeng im taga janmit hadu bani sembiang berpilih saya kesini kubdai pi barok.